Hello, my name is Joyce Obi. Gladys Ejari. Keep watching Ogyaba TV. Keep watching Ogyaba TV. Ogyaba TV, salvation, our priority. Ogyaba TV, salvation, our priority. Passport number 1585506. Jesus, oh my Lord, you deserve our praise. And come share and ya my friendship. And come share and ya comedy. So what found come share say your comedy? Who be person? And come share. Young come share. When divinity is about to meet humanity, you need to comport yourself. See, you can't say your boy and someone will be memorable. You're active, you have to be sensitive in here. You're sensitive also because you don't come shy, and you're not a different, rather the science be crouched or more semasi. It's a what to walk, now one yes sensitive. What better you say, yeah, now so awesome, pa, but why do you hunting you? What to walk better you say, so obey her, the chicken cannon says, yeah, that's the woman say, oh, on your sensitive, why you can make the call of God. Ain't you come share and your comedio a young mandate of Yeshua Mashiach. Ain't it a war babetia? It's yellow pines on Gosso. These strive for property and come share a rather than marathon. Moongarden kitchen was say, Momo powder. Yes. Or say, many Israel for Becassa, catch from some Munko Gadi. Hey, Massa. Ya they are so good, yasem, but you see Uncle Gadi. Henti, what papa sama will betty and one, and young of friendship. And yet, dear Monsan, for she shed your war. Now, when the way Jacassa, not all power Mohontoma. Dear one conscience why your chateau swa, yes, a cock, Nemre Mumau. Was a catcher Israel for a set your Maka Gumasumuno, San Bedday. And you won't come showers when you pay, shall come na mere radmam, and when the Missia will be a Nakuma Bubua, no Radia Casa for my shell come out on so say, what the show wish you anymore than in Yaja Adintra, what said there was some common, one man a sorry and coswo. Pay down some of the customer me. Meanwhile, I dare be to say, Pete, and I watch him, Obiba. And what they are took us so me who yasa your pile where die aqualano na aqualana baba boho aquane bebo when ko bi ko pick up and na peta for so asan be hono peja won sakos to mama na ra Fire. Sala we say so one the coast of the gro. Wa. O ma me ba be film. O ma me wai. Mama. Wa koda kolebu. Omo ye operation. Mama operation no mo ye omo tete. Operation na homa no. Eti wo be so da ye hunu say won ma me ensa ko pipe. Wo sori a operation no mo ye no. Ebe san so apro. Timi hunu say doctor declare say ensa nyi no operation ko ye operation wan sori bi. Ana me hunu say ya did that. Mami na wo ma fo di akiri no musu. Okodan asori wo Roma. Wo dan no wo mami a wo so dan no
Woman me. Eti me uno spiritually say. Obi di akyire ono nko Roma ni bi. Wato de no wafra Roma fo ni mu firi ni fie. Asebo kan sa wo ba gye yen. Wo ba gye yen ma ni monyam de ama wo ma. Saa ne de be yo. Na urade ka kire me say yamampa yamama mi. Na ka few days. Wo so saa da ye na. They said wo bie free adwaye na wate atona ne to apem ho. Eno no mbe gina so aye saa de no. Na urade ka kire me say memampa yamfa mama mi. Anya saa. What the how kesiye ebre ne mai. What so die no ide. What so die na wo ma mi awu. No sister penny so awu. O me. Erade che what ya na. Peja ansa kosoro. Na ra na ra na rekele na Adena mi hu mama kwatena se adena mi hu ye no mi hu spiritual say eye obi paketo a na aboa no de ne ko no akra no owo 1 year 7 months. Thank you Jesus. Your mo hihye biara emra wieye to ko da ko lebu omo ya wo da wo ho omo ya wo operation wo ho Oma yi ni kidney back. Hi. Eti kolebu no kwada ye no. Ehwo. Enne nam so. E ma ko hia Dr. Manu kura wo ho. Ha? Ampa. Ehwo ena ko hia Dr. Manu. Madam na ukuta akora na bra. We ya. We. Wo ba no how many months? Or how many years? Next month, we are 2 years. Fanuko jina altar nenim sama watamfo ewa akwala na ho wate. Your friend was saying, fa kwanuko jina ho sama watamfo. Peja won sakosoro. Enti kolebu ho e na wo kokko hia Dr. Manu wo ho mebo a. E kwa na ko hia doctor. Ti wo ma me yade ho na ma ko hia Dr. Manu. Ende ya wa frɛ me sisi ai wo frɛ no wan fa wo frɛ ni bi ma won fa ya gye wo ma me ni firi mu wie pɛ Christ sɛ obehu so mo bɔ wae amen na hunu kita me ekona wo ko school wo ko nursing training wo kita Awurade sɛ wo yi boafo wo ho ama wate. Oh, Eradi humami mobonne. Sa. Okay. Won bi wia no ho ba na dwo no wo baba beda. Na de oye ne se opese ogu nanim ase no wo hwe ne ho nipa papa bia afri ne ho ko. Eti onipa wo beba na brabo mu biara obeba beboa no ho kom de bepam na mana edai akọ. Said ye beya or better was but a rather say, oh, good soon suma what your nephew so. Once was soon suma what your toes or no. And mark fire. Soon suma what your piarette was so no. And free was son car. 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 Our Jesus Christ the demon. Amen. Cast a fire. Minimum no. Almost so da. Momani to point da. Afe a dem bio na momani ye. Momani nko school. Oh, I see. Obi anko school da. Ogusu a worker sana me hunu say. Richard bi atene nsa de sika amano. But Richard kwani de sika amano. Na honhom na bone nsa to fon say memfa sika ne ma no. Emfa sika ne nya dai emma no. Waya ne dai. Waso waya ne dai. Masa fa mic ne ma no. Wase waya ne dai. Ne boafo ne Richard kro no. Enne nyame bofo de ne nsa ka. Amen. Tie mu fire. Kwai. Fane brahai.
Fire. My fire in your day. 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 Holy Ghost fire. 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 Break and loose your host. In Jesus Christ's mighty name. What final question? Mommy oil. By the reason of the anointing. You break his idea we say through the soul. And that day, I want Nasre ni Yesu Christo demo. In Jesus Christ's mighty name. In Jesus Christ's mighty name. In Jesus Christ, in Jesus Christ's mighty name. One some can see Jesus. Pega one sakosro. We will be a home be ban or better no who facing a problem with your solitary. Who be banned, you know, a ban on better. Castaway, yes, to him. Well, yes, one pet is your from mamma, me no one from the you. Mamma, some what time for. Began Sakosro. Castaway, yes, to him. Oh, yes, to him. Soon biara a banner to me better. Another year. It's not years to Christ so much. It's some free marker. Come on, fire, mama. Oh, yes, so much. The Aban says, see, now a radio who name about. And yes, I didn't know. You are certain brother, you are settling the matter on the North Water right now. Amen. Sakosro. Kaseme worry. A quine be. A quine be. Or can't say a quine be and who say, and call for a dear Nietzsche if you was seen Wesley. Was seen Wesley. And when I watch that year was seen Wesley or my back and then not quite yard the other fair. Asande asumdua befie awurade se men kan kire se wotwam eden wo ka kire awurade de awurade ase adekesi awaye wo kwa so de bay koroma awurade no wadi ni yin kasem kese na baba de to wa wadi awie na oba na fa o take seed na wonya topic no wa free no wa jaw ho nye Basa no be about chenkra wusuru ni wasu no mu hwe but enim guase we na baba beto no empaye na wo bebo ye no ayi na firi mu nka asem no nka ebesi omo hyehye no on the knife ya but Christo set men kan trust wa jewo afi ne bambo akoto oba ne so ba bia wo ewe Yesu Christo di wadi ye ko fasumdwe ko wa mamia me se eya be wume na kire wade amoy mama pega ho sakoso bra wanim ba ko mienu gina ho sambre biom ka ho wo pese wutu kwan wo pe country be wo pe US wonim say wo passport de kukom wo fie CCS wo passport de ne passport de kukom wo kwa check wo passport number eye 1585506 na awurade amama hunu se ne passport de kukom wo bi se ne fie ha oba be na tukwan a Mary wo presa ana wo Yesu ni tira onko mate awurade se na dia ye wia no wo je na dia mane na won so wo dia wo je ama o hey me hunu te se dia oba panyi ti akonya so ana me hunu se ye de wei ene wo sister Grace echa eyampa ya do makwa gina nanim Grace owan kan ho family kabra mon sambo ni nyantima pon Nyonya me akaso be no ayada nara wa be nyonya me akaso be no ayada nara wa be oni pensu mi se wo kwai ata fo to me sia no kwai nyonya me akaso be no ayada nara wa be fi se oni pensu mi se wo kwai ata fo to me sia no kwai nyonya me akaso be no ayada nara wa be
me hunu so mo kase ye so ye do ma ko gina ba panyi bi anim e no no abre wa na yi ne ntade na ode ahye o wo se wagu o manim ase wo ya wo 16 February na eti anche wo be do birthday sa birthday we men celebrate why na ani bi show and celebrate montade a ya wura firi mo ho ene mo anim onyam no enne Jesus se waje ama mo amen fa ne to wo waje ade ama wo mo fa ne to wo enne wo so anim onyam na urade nche fa ma o me se wonje fa ma o amen ya wo kan ame kase no amen ya so di jina na so kan amen no amen enya ho ma o enya ho ma o enya ho ma o peja nsa kwaso kase fire mama ko shasie nanom nen kakra de be kan fa kufu ewrade ye operation osonsom peja wo boba ne kosoro kase boba we ebre bedu ameto obi biara wo si me kwan ewrade ahoden enye kese na mpo no afa me gimi nshira mama nipa promise obatem because sesi ana okaso woji ni hye na me hunu say man bi oye panyi ya friend Mr. Dankwa owa flawo na me hunu so wotene ne nsa de ade ama na honhom na bɔ ne nsa to so wo ma ne fama no ba sesi aboba we na wo beto ebe bɔ wo bi ani biara ehwe wo sunsum mu eje w'anim onyam ne firi wo nsam sa ani no abopa ne mbomo fa ne to fam ho wade ne ho wo Yesu Kristo dim amen wo so wade ho saa amen wo so wade ho saa amen wo so wade ho saa amen kasa fire me jansa mi no koso waye adie ye yo ba no to nyem ne kase ba waye adie ye waye adie ye wani we waya wabuafwe waya wabuafwe wani erade cha obi eba obi hwehweba wasusa erade di bi cha obi ne na waka se abra ye ba achimtafo no erade fa so chewo eba amen wo pe ba so di gina wona so na fa wonsa to yam erade chewo bi eba Jesus what the ba to yam what the eba to obi yam Jesus so ni mo what the eba fe erade chewo mo ba ni bi chewo mo bi and the day with Jesus Christ in him. Biara wo ba na wo mo beda wo kutia wo mo hyehyeye Jesus pese gu o mani mu ase e wo Yesu Kristo din mo Lord ya dumi wagina trio amen ya dumi wagina trio amen ya dumi wagina trio amen awo Yesu Kristo din mo amen Erade amobi ade ne ho amen afi ahoma bi a chechire o emfiri yefunu so amen emfiri yefunu so Jesus emfiri yefunu so amen one ye teacher ni ama ye teacher ni bra from kabra sisa peja nsa koso 1 2 wo so ye teacher ni obi wa attack nipa ni ye teacher ni hwe when the new number is 0264457448 hey abon wo ye wukunu Paul why the Paul when the mukunu number thank you Holy Spirit when the mukunu telephone number our attack our bemani fie and attack be a wapo fie ye break ya mo akowo amen
Fire. Who will be Gina Nechi and was say, Woa Baba Jimmy Sunsumukunu. What by Jimmy Sunsumukunu, the enemy, men so Makata your froso. Now was say one name Elsie, but Chimanson. Elsie, mammy, for Bia boa. Ayawa was one of Chimanson. When the problem, but when you attack. If you could Paul fee, but then a way yes to Christo demo. Jesus. Mammy, oh, fasting for ye. I want darkness. They said, ya, pump soon. Now you come about Johnny, yes, see, I know. You see, way and ya can't be until every part. I see. And what you were home about. Amen. When him just fail, why you would die? What you call it? A riding cow, so what do you see in there? You need to be a rat. You have a funny now you have a child the walk baby. Now you come out when your man said you came through so. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mama come from when Santomo your so. After Holy Ghost within sack a kaya frono. What then sack kaya frono? What then sack kaya frono? After you want some page across the Holy Ghost within sack a kaya frono is a CIA. What then sack a kaya frono is a CIA. What then sack a kaya frono is a CIA. CIA. Why? When you crush your name, you ne pay. Why you so couldn't your low sperm count? I will yes to Christo demo. Amen. And let me up on the moon tete. Amen. A moon tete. Amen. A moon tete. Amen. A moon tete. Amen. I will Jesus Christ demo. Amen. A radia basani nyajuma mamo. Near your phone. Amen. And now one time for her. If you want time for her, come up. If I say you're very careful, why? You must also watch a show. You shall see. You'll be drove and nobody be drove ya. Someone showing you about it. I rather when the mother saw a here. Shall I what Jennifer time for some fire in Jesus' name. For all your for back kind of I rather see we hear that Jacob Nyakopo Dima so to come about. Who free Zion shouting on coward and for dear Jesus Christ it you. Amen. Come. One man can go. After one who be ban a general better. Who be ban over better. And then you shut up permanent. Who be a ban over better. You shut up permanent. Who be a ban over better. You shut up permanent. But Jesus Christ it you. Who be a ban general Baba de Piara. And that day one last friendly yes to Christ Jesus. You shum Monkwana Monkofa Bambra. Namonkasa Braya ye homecoming. And the Radia Fa young so what Chawoba. A Chawoba. And so cray. I will yes to Christ. Amen. 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 Yeah, Jesus. Oh my Lord, you deserve our praise. Mama, what was say? Miensa. Make our mommy and be awesome. No one shall say to a man bell the way. Because me who say you present a woman you at your mamma by him. I wouldn't kind a target or Babako. Mate Dixon Jr. Dixon, I crown one 4th May because May ya crown will be yes. Ah, May ya will be yes. I crown winning Cocolano. Shadia, you are presenting a mammy and no more by him. And Cabajin and some the mammy you look at party the woo. Then now short in our giants why they abba. And our Babako. Aka 5 months. Aka 5 months.
26 days, 4 hours, 23 minutes, 16 seconds. Now I'm 2 years. Akra no won 31st August. August. Kofa akra ne bra. O fie. Oba sori eja oba wo fie. Ya present akra de na ma bayima. Just ya gini from nsem. Enya sa anna bebewu aka 14 days. O kofa na basisia. Enya wona sesia wo so waja no fie ntinti no kwa fe de o kofa na basisia. Wo ko maku. Ena me so me ko maku. Kofa ne bra. Eja ansa ko so ka se fire. Wo ba hu se wan kofa akwala na mamo ma anchi ya mompa ya anchi na mfiri mu a bo so to na kora na wu. Eja ansa ko so obi ba we ne ba ka se Yesu hu me mobo me hu se enhire bi ti ato obi nsam ba bi a wo bi apagya won sana kata wani enhire bi a ya wo dia biara Ewurade mfa nto won nsam obi nsa aka ni nhira ne ye eya wo dia ne fa amen won nsam sade ne fa amen me sipagya won nsam bi no koso na Ewurade mfa nto won nsam ye je wa de de mawo amen ye je de mawo amen hwe mame Rosina ne hwan Eya wo de ya gi nhira na mahunu se omu pia na daka bata Ewurade se wo je no amen Rosina atipo and Ewurade je wo fire peja won sa kosoro enhira bia ya wo de an somfa obi soka mu ani age afiri nsam osoka mu ni age osoka mu ni age bata enne Ewurade se wo twa san kuguo no mu peja won sa na kata wani mami hunu se wakata wani enne wo chie fa ahodie ento bi shebere so inhire biara eya wo na wo madea ya chuma dia de mamo amen afin kuguo honhom ni ijai nkuguo no nkuguo ni ijai amen ade ye nkuguo efiri wo so akọ efiri wo so akọ efiri wo so akọ efiri wo so akọ enkuguo biara ejai amen Ewurade se wode wo beye titire wo fie na omode diabetes pese omode se wo be ma Ewurade se wode wo ye titire wo fie na omo pese omo bo diabetes panie. There was a time what da when the mintim chewo na wo tie pese wo ka Jesus na wo tumi nka sa dan omode sa de le bro batenne Ewurade se waje wo fie mo nhire bia ye wo dia ye che wade de ma osesia wo Yesu de mo amen Ewurade nhira ne mabi wo dem ha wo sesa wo mo hyebre Ewurade de wo bi nsam sade nso ma no amen uso bibia mu ana asai amen but enne Ewurade se wo jew amen 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 obi abusuam awade ani ho but this is the time one Ewurade twe na wade de ama no amen wo twe na wade de ama no amen wo twe na wade de ama no amen wo twe na wade de ama no amen ewe Yesu Kristo de amen nkuguo honhom na jai Jesus nkuguo Jesus nkuguo na da moso no Jesus nkuguo no emu twitwa amen nkuguo ne mu twitwa amen nkuguo ne mu twitwa amen Erico still bending one no Ewurade se wo yi obi tire fun guguas Erico still bending we ya adwuma bang we still bender Erico still bending ha sha eno me nsa bi a ededin bi so afachawo ha we tobo ni ana bra abosum di wo life so ade ne monitor ne steps
there was a time when who be wura mu and out to chon be man and nsuo ba e wo fa nsuo no it wo mo de monitor it is say ade na fi na chi am wan de ne ho a ontimi nya dwuma nya da because me hunu te say de honhom na sha ase egu nanim ase e wo mesefu anim omo gu nanim ase pega ansa kosoro ti me hunu say honhom no bo wura nkofom na say we nya adwuma na ne wura firi no but o hia na wakas ni nya adwuma bi na ka esa me fere kra me hia wo na makai ti we obetina fie sa onya adwuma because me hunu say mesinfo ahia amesinfo ni hia aye afei ya bwere fire ade ato omo so wo ho enti obroni nya adwuma wanfrɛ wo doji nya adwuma wanfrɛ wo mike nya adwuma wanfrɛ wo omo nyina ye mesinfo omo nyina woni mo omo nyina ye mesinfo but omo nya adwuma manfrɛ wo wo sum bi di wachi but let you be delivered fire one so a we ye adwuma but we ye estimate ayen fro so di na so mo am ye adwuma but sesi adwuma kra ye mfrɛ mo munya bi ye gina wona so se awurade chi Eric sesi a onje won so wo Jesus Christ ti mo ha man nko da water nanim na we obesan fa adwuma adi so bie mama se me pon sesi e peja wo sakoso ansu bi a ya wodia awurade nche mfa ma wonne modo mo sam bobo fe ma hepatitis B tie twam enne yi sa ankugu ne fe so yi ja ne boni bi ara e firi wo so wadde wo ho afi ya ju promotion de ma wo enne dey fa why ni aje na adwene ebe kono wo ye nurse ni wa ha so bi gina na so ka fo bi adwene de ko peja won sakoso panecho awurade ehune mobo nei owo private matter meeting ni kan wa ha so ye peja won sakoso wo ye nurse ni peja ansa. Thank you, Jesus. Jesus. Waya adie. One ready. This one ya one halfway. Jesus. Waya halfway. Hey. Waya halfway. On the way ready. This one ya adie. Waya de ha waya de one waya de that's if one mo pie mra waya de onya ni tem waya de peja mo sanko soro ma no only way ready ebi mo bu suo mo sa de ni ho enti sa wo tra sa wo ye bia na ya kutia wo wo mo mawura mu dada na wo mo afi no mo be wura wo mo fa ha wo sa wo mo fa ha wo sa but awurade se obehu wo mo mobole you demon come out peja ansa kosoro kase wo Yesu dimo wo Yesu dimo kwa mensambo mpaya Yesu moja etwa me honhia come on fire mame Koforidua na hunu se Sh0cked nya asem e police station wabodi ya careful yes the handcuff the gunza na hunu se Sh0cked nya asem wabodi nya asem police station wabodi ya the handcuff the gunza ya careful we
ɛyɛ warning ɔntu ho anam ɔnyɛ de hanko gu sɛ ɛyɛ wawasɛm yɛsɛ fo no gyina sɛ ma no sɛ de gyina hɔ wonim nipa yɛ careful ha sɛ yaa bosi yɛka ne sɛ yaa wode bi agorɔ a wohu sɛ woda mu ɛdeɛ menka sɛ ɛyɛ dii bi na kɔfa baa nti yɛ careful awurade wɔhu mmɔbɔ wa wowɔ ba ne krada yɛ benada bra w'anim yɛbɔ mpaeɛ Holy Spirit ade a ɔmo yɛ ne nnɛ baabi a ɔmo nam bi awurade nsa nyɛ kɛseɛ egya ne ntwa ɔmo ho nhyia egya ne ntwa ɔmo ho nhyia egya ne ntwa ɔmo ho nhyia ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen. Hey, yàtẹ̀kyerè wò bi ba abọ efie bi kwan ano. Efie ne house number yɛ TB 135 Newtafo ha. Ɛna ma sɛ nhunu another house number. Ɔno nso no deɛ ne yɛ 173. TB 173 ɛyɛ wo a Newtafo ha. Ɛwɔ kurom ha ya. Wo dɛ besia so wo dɛ ne te hɔ. Wo maame te wo nuanom te hɔ. Bɛgyina hama me na yɛngye wo ba bi mfi ɔtwe aseɛ ne nsɛm. Thank you, Holy Spirit. Wo sɛ yɛ TB 173 ɛwɔ ɛhe besiase Newtafo. Monyɛ ne space no. Yɛakyekyere wo nso wo ba bi abɔ hɔ. Atenya bibia yɛakyekyere no sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔntumi nkɔ wɔntumi mma ɔmmɛn wo yɛakyekyere wo ba abɔ hɔ sɛ ɛni kwan sɛ akora no hwehwɛ wo. Thank you, Holy Spirit. Felicia wɔpɔn Awurade gye ne ba ne ma no 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 ɛwɔ Jesus Christ din mu. Mama usika sam te say apam bi a bɛrima bi ayɛ mmere bi atwa mu ɛkɔva wo amen kasa apam no wasan so ati apam no mu nipa bia ni hɔ a obetumi de ne nsa ka wo so ma kyekyere wo ba ɛna de sɛ wakoma ba bi adwoa na wo ba bi adwoa na wo ba bi adwoa na wo awurade kye na de ma no kye na de ma no na tamfo huru sɛ ɔmo nyɛ nyame adeɛ bɛsɛ ma mi akoma mana dwendwene so adi awerɛhoɔ Joanna baabi a wowɔ sɛsi a yi awurade nsambra hɔ awurade nsambra hɔ awurade nsambra hɔ ɛwɔ Jesus Christ din mu sɔde kyerɛ wo na so wɔ baabi a wowɔ fa wɔn nsa ɛto wo ti sɛ mehia prayer kɔba pagya wɔn nsa na fa to wo ti. Thank you, Holy Spirit. Ma wɔn ani wanhunu sɛ wɔradi wagwamia chichi what the obanaba Ogyaba mate adomako ɛyɛ hwan ɛyɛ wife wakɔ wura adomako mabuhyia mu batimi hunu ne te sɛ deɛ abuako ɛne adomako abusua na ahyia ada na wosere mpacha fa na abuako yɛfrɛ abuako ɛne adomako abusua na ahyia ɛna ɔmo yɛ meeting sɛ awade awai sɛ mo atena deɛ a yɛde ka ho ho bɛtom so eti aka ene mudi asie desi nie ana banie
and Sabia Tobusian we say so. And Sabia Tobusian we say so. Our Jesus Christ demo. Konkonkonbeda wase. Obi ade ne sabe kan bofra we say tender money kuno. Amen. Tender money kuno. Amen. Tender money kuno. Amen. Our Jesus Christ demo. Amen. Omado omo. Metre madia mo aye wai. Masa no yoma nkoye. Bibia say. But enkomo ho enye abontene Hawaii. Enkofo bidri omo nsem ye bie ba ko so hape. Wan hwa ade chepe asori na gu. Nye kura kofo ebidie nye kura. Obi wa ha ene wakwaji akwankyere na akwankyere okwaji no kwaji no ayibosumfo bi ho ena wo hokoro na se no de aye aduane amabo e woni liti adi na we ye beda no wawade wa ye ne temilele o wa jimi no esu we wo gina ha no wo bompa ye hegege ni ko gina ni chesi a na no ho ye me no ho kura ye me moboka ho aya sa de we no when you put in the buttons yes champa gwasi anano de hey now what one a younger Eradin come home and come over monko faboba nkuta mechere mamma ko to wai peja won sakosoro mame dama ko faboba mechere wade amo ayi wate Emma yam show ade bia ye private matter yan kan wa ha mama me kan Joanna me te say wuti e ma dai o bagge wo de Joanna o wai Joanna o wakra Felicia Erade say wono wa pam Felicia upon coffee Erade se wono wo apam no ene cover ka by now anka ya hyese ka wo maame mom na nsie wo nyo na be sie wo maame but Erade se wa reverse ade wa reverse no ya hyese ne maame mom na nsie no but winim Erade amakwan o se is against natural law etwa se onu mom na sie ne maame Erade meda wasese wakai wo ba wa hyɛ ne munyam awo Yesu din mo amen Amen. Owo private matter bi en kan wa hawate ebedi nkomo patro wan na wadam fo efen no soto bra wo ba wa ya odai wo bra bitina hwe edin bebebe wo wiase na se no soto apie dia ene asem wo ho ko gina ni mo peja won sakosoro ya omohyehyɛ tia wo biara ya di Yesu Kristo moja atwam Amen. peja won sakosoro Awurade isi ahwe wo bi wo se sanipa ne hyebre eno mensa bi afi nkofo so wodem ha wo obi biara wo wa abusua ni mu a wo tete wo ne wo ma hyebre no de wa hyehyɛ no enko no ankasa so peja won sakosoro wa ya twi moja wo sunsun no ya twi wo bi moja Obi wodem ha na moja atu ni saa. Ya twi ni moja. Wate Awurade se wo je na firi mu. Amen. Yo o ma hyehye no wotwam. Amen. Ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Afi wo pesika agye aye adwuma. Awurade nchen fama wo. Amen. Won nchen fama wo. Amen. Mama wa wo say. Hey. Kwani mo me do bompa ya ma wati obi biara ne maame fie ya chem na ya yi ono ne maame ma si nchen na omo bre ena Awurade se wo de wayi David wo fie ho amen peja won san ntra wuti na Awurade ayi obi adoye amen wayi obi adoye asesa ne hyebre amen Sa be man wo ba na dwe no wo beda no wo boa oye honhom bone honhom bi ba na dwe no wo beda demon come out
Katoa. Demon, come out. Jesus' name. Tell him. So suma wadi we are tena was watch it, but ene a wadi achi we free no. Amen. Jesus. And the danger never you know you chum. Amen. What do who you should do? Amen. To me be a sorry ya brenna say. Amen. 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 I will yes Christ. Amen. Awurade akye wo nso afiri anim gu asɛm. Amen. Peja wo nsa kɔ soro. Kasa wo Yesu din mu. Ɛwɔ Yesu din mu. Me bɔ me nsa bɔ mpaeɛ. Me bɔ me nsa bɔ mpaeɛ. Ɛnɛ de ya. Ɛnɛ de ya. Me gye ma wareɛ. Me gye ma wareɛ. Me gye ma dwuma. Me gye ma dwuma. Me gye ma kwantuo. Me gye ma kwantuo. Ha. Peja wo nsa kɔ soro. Awurade de parcel tu obi nsam. Jesus. Ɛyɛ yiedie adwuma wɔde ma no. What the man, amen. 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 Mama family can't cry anymore. But tell the Christians say what Jenna free one say. Amen. Some we say kabete na born dam. Mama na okọ no mo nkọ ne ho. Sha what da wa wo dem a honhom bi bewura ho wo dem hotimi yedu oba wo baba be hwede ye wo ye obehwede ye ekoso wo wi an all the information ko achim esaman ekwana wo fi but enne honhom na ye sa wo fi ho no wo breaking it down ya mekofo se menka nkira akosua se enne wadanse apie ya friday akosua enne wo wadanse apie free say sa spirit na monitor no is no more. Amen. Obi je na kwantuo so afa akwantuo obi je afa obi je na kwantuo wani mo nyama ye wo dia no wa fra di so the ochiasie na hyehyɛ no ene ye twem. Amen. Jesus Christ. Okay, one also ya blessing se bema. Blessing se bema but ewurade achi we fu won sam. Yeah! Jesus. Oh my Lord. You deserve our praise. We must say obi asori nipa ne sori ye no ho na okuta bag na sika wo na ocheche na wo cheche na de Awurade ka kire me ne say say nipa no wo no nyame ayi no de nasi wo say ebedu mre bi a sika beba ne nsem no de ahwe abusua but anka omo bema ade bi na ebodan ho na abobi otete nete de bodan ho fe say Koforidua abebo ne dem na omo nita no na Awurade se me nka kire na ko ka kire boate na bi ama boate na bi wo ba se enhira kese nam kwaso but omo pe ade bi ebetimi amonita no to onfa emane fa mpago ni afo fa mpago ni agora enhira kese pa nam kwaso a eba sa na Awurade aka kire me to onkotu ho na mo peja won sakoso se won so obi ahunu de wo beye na obebo wa hwefo mo ade wo susuo no enko ne so. Amen. So di gina na so ye defend ye ho na what can't you say for say we seek as a mumpeja. Amen. When you munya mumpeja. Amen. And that day once an about paisa. At all US. A radin son and Koyaka see a man as somewhat ever tunnel a sign in shame. After once what you are one when you am what the money we are Fetiso. We Yesu Christ team. Fetiso.
Sunsuma wade bia emu atete afi wani beche ewo mu wani beche wa wade ni mu ewo Yesu Kristo di mu amen won sem kese ma Jesus what's what the confirmation mede nkra na ama no se won kono ko kan kire boatima so boatima ye ba ai no won kwa kire boatima no fa no humura mpai kom yes sir on be cat television why Kofa ko bani da klase o mo ka jawo sa e ga na dia is a man for ino mu bibia o mo hihye bato mo ni maguase afi won sa wonai na yo titiriti ni twem what do ho ene dey of Jesus Christ di no amen fa baba ni he ga nsa ko so wan ne pesika chie fu bi ho ayo adwuma he ga nsa ma mi ma wonani wanguru Hear me once and me. I see me. And when Tima won anyone who know, I want anyone say we're ready. they say I won't centrally. Opesika amo da jesi adie ayama ina to no kan zanto ami muti sake agena sori ejanechi sa akomo ma ti kokuru ya eyebu na akomo ba iro tare ti se o ga fama ga ni de na kokuru o de na kokuru o se wo ni ma ni o na o ni o ni so ni sa akonkwata o de yi ti na se de ti ti ni awo de o ni awo de sa e ti we ko sa akonkwata na se wo so na fa de na ko ni kokuru asisi ọdún wòye tẹ́lẹ̀ ìwúrò sẹ́ ètì ní ìjìnlẹ̀ n'èjì ẹ̀ka kíláà wọ́n kọ́ mi sẹ́ wọ́n tún fẹ́ fà lẹ́nu kọ́ fún sẹ́ ẹ̀ yóò gbà dẹ́. ẹ̀rọ àkẹ́sì sá òbí iṣẹ́ pẹ̀lẹ́ sọ ọ̀dẹ́ mà yọ gbogbo òbí sẹ́ ọmọ ọkọ̀ yẹn lọ fà gbọ́ operation olóògùn ni wáyé. na wọ́n dín bẹ́yẹ́. You demon! Walk on here, I want to tell you so. Unyuma abeliye. And you shall lose, fight it all. Whatever who you used to do, Lord, Son Jesus. Lay down and thank us through. Lay down and thank us through. All right, each of them. Chili fume. Strong.
diabetes, and then a flu. So we used to close to do. Peja won sakosoro. Erade nchi wo bi mfiri eka honhom mu eni bi asie mu. Ye bia akwantu kwan de to wo de ma wo. Afi de wo gina wachi. Na wo so wasɛ wo hyebre wagu ani mase. Omo obi amoa wo. Enne etuo bi akɔ so. Hey! Jesus Christ di mu. De ne ho. Nkugo honhom biara afiri wo so kɔ. Eje de ye wo de ade ma wo. With Jesus Christ, demon. How so good to what be our one name I want Abraham, I am real. Only many da so me Abraham, Baba, and Tibuamio. Wame radi amametu biaye wechuma enti buamio eradi buamio wame radi amametu biaye wechuma enti buamio Wame radi amametu yaye wechima. Shall we be our life and erade oyi utire frase obre na kanene nneoma ye but enten sha se tiafa wani mu ubi bi ase enne saa ade na fi wo so na wachi wani mo nyama chi usika ye ya wo dia won sa aka afi ye twa yare mu akwantu kwan ni mu e wo Jesus Christ amen ya won sa da no won sa da wuti no sha se sere firi wo soro se enhira ya wo dia eware fato so Entry, a rather seven country when you said, which you know what she said from Merriman, who you surely are rejected, then net empire woman, 1 hour service anymore entry. After ye was some piano or 2 shepherds who flew so. Promise and feel no time. Jesus Christ. Amen. So did you know one also? Na penny papa ko so na nsa e wo wani. When you be a son of son, nipa ba could be a penny papa ko so na nsa gina na nim say. Afi Janet sanahwe nenim. O bom paye na ma no no so aba ma. Wa wuti anye ya wakohia enum wa asem de. Kase we Yesu di mo. We ma no kasa. Asam na meka. No. Emre mu ma osa. We Yesu di mo. We Yesu di mo. Sana ba paye.